Kajing syak persdam bat kajing tombor ya ke Kristan ha kari Pakistan kadai ke bujiaman kapor ha ke baki pat Kristan ha kini kari ke jusyak tombor wat hadu bakin syak penyabro. Ha kini kata ya beladab uwei pastor ya obalatip kerteng kum kamram selamat saup sansnem ke karta ulah syak siap ha uwei urunar ubom la ban itu kabalaja ha ke step jongka santerik menta upnai ha ke jaka bikot ya kakak Islam koloni jongka nongba kujran wala kadba pastor kamram selamat udang laj on school ya ke kunjong ne pastor ubadai na ke hun balang pentekostal baju ilap ya ke tin joblai ha ke negari bonsen ulah syapten sitam tang nak benta bu yalap kari Pakistan kari kababon kino snong kidai ki muslim batang kumba iwei point san persen ki Kristan nakajing dan breu kaba arspa san punyo million ngot Haswa bangan penkot kendian nekek tin jo oblai kabana mansam nekajiti kabar upol apostol jo Timote klenong kabar kedikot kabalai mami namar kata to church tamban kum uspai bapa Jesus Christ nama radangi layap lambat o genyo imro lambat o